Mwaka wa 2023 aini ba Meru ni bonekanite gukiria anene na kuthithia biatho mwanya Meru na omea Meru na kugwatwa mbaru bonene ni a Meru. Asani baba batongeretwe ni mwini uri nkuma kamano ni bokirite bendera ya Mumeru kire wini mwanka nthiguru yonthe ya menya kinya Meru iri na aini banka thea iguru. Boniface Mwongera ni akumurika rugendo rwa asani ba Meru kire makarika 2023. Mweri joenana mwaka jo 2023 jokarikano ja mweri joria rumbo rwa Meru rwethorokio na muchijo kambiti rwakorokira Blue Post na kwethorokia mokirone na kaunti ya Kiambu amwe na kaunti ya Nairobi. Mambura jambere ja mwini kamano ntoito mwari jira ya ithikirete klabu ne moroterwa Kiambu Road ija kuchirira magana na magiri ja Meru barabara okundo rumbo kundo mwanka wakerokire Nkolinga biatho Nairobi for so many years. Mberegeta kiatho kenga now 2013. Ira Meru baingi yojo kiatho ni kimwe. Ira mberegeta kona tukechethara Meru baba ingi wo rimwe. Muthingatani oronene erere ntukwenjwa mosi Ameru bachokera barombuka na wingi klabu ni arabaita kere kiatho kemwini Karim Bruno orokongwagaira miaka 20 ya wini. Karim Bruno na chacha murekerende bani niko banene baije kininya batije kene baitura kenine ukenera mwago kumani na morono chama ebyado bibyo bire baba inge batiro bairiretie bikendera kuthithia kwa kagita wakagita ojore migongo wingeja kwangerekano giko njalu akamba haruinya kisi Pedro bedie bya waja Nairobi atweta Meru tutakwenda kujokewa tageko. We must find our own identity na no tukuga na arua no mwanka. This is just the beginning of what we want to do in future. Batwetura Meru tuinando machaki Meru aki tukamba tukuda tuena mantu za to kuthithia ona monthly basis zona ndika mano atwetete mantu mzuri mono ni mantu zombo kuria musiki zetu za Meru. Nya msanii yote uretha baki koyo they support themselves by whether by marketing more and more. So wasanii ba Meru tuika marketing no kina Nasizu Babange na Kim tu marketing tukwenda ibiatho ja bitu bia nikarinji bibingi kenda antu bamenya tu ina potential na kuatere aini ba Meru kuria kuringana nje kibongo ko bongwa ugwita ndimo kagita gakaraja amwa kwagia wendi bobo kumakiria tongeria bao ninto bimwe bethero bikoroterwa na bibatere kwethero biyokirwa na inyashimiwa ba National Assembly no ntokere Affirmative Action Fund rira tuandika sheria ya Affirmative Action Fund tweka ira mbeche che kwa identify talent kwa inkoromba ishimiwa baba ikuthai na nya women rep ba Mount Kenya East bonde bethero bakiaya na kiasi fulani kiwango kira kiathia gikoria wanamuziki beto Kenya yonthe ate andu wa Meru ituje kuina na kwenda kuwa Meru tutongere tike bantu aini ya Karim Bruno itete boega na kwenda ya kuria na baba anake bendele na baiga mfano yuyu wa Karim Bruno na mutore takamanu ana betu bonde iba kwenda ndwimbo cia Meru na nukuona kinya igoro kamano na arari na function at the Red Circuit irari fully sold out na arua Karim Bruno is here at Labaita. It is fully sold out. So ikuona ni ya Meru iba kwenda muno guchoka to their culture. Itha bobore unabu bwakome nabu ni atere na kuma ya record chetu iriona ni mwini kama nutu itomwari aithite biatho biri akeja Nairobi Karim Bruno na thithite kemwe kuma bakurugurira biatho bimweri joenana mwanka mothia to mwaka 2023 muna kukuririkana atere kwa kadhalika mbesha kakwithe biatho bibi publicity nya marketing ni nto bimwe bithito bikiremera ini Challenge artist remote kurekodi nyandwimbo kozi bainge barekodi ndwimbo na bado kumera batije what to do na ndwimbo ireko no kuona so itokwenda spaces jaiji na artist bakwiko bare recognized na ndwimbo chai ikomba kuthikirwa
na ikaita ngugi Nke reporter Ntosheru TV kumaje kingine kinene kimusho Nairobi mbita Boniface Mongera.